Anh cũng begin. Hej, kewa. Let's forget. Paing mit las kusay na kewa. Inoy na pel na kewa. Kada wikut kasreacng kat ke pel singe. Si pe usi kadin taka akoo la. In long akate yasima fakolo ya ki ketustea. Ke luo Samuel sapta ikos fosakos na ke singalit kos isakluk. Fosakos na ke singalit kos celtic intereskal. Ke pel singe wana kat tangse siwos kewa ispelain like share ya telecast lowos ke pel singe. Lamalap. Begin. Kewa. We come sharing in na. Okay. Mga akfwasrye. Met mataga ke pelsinge namna stikia si kamenan faklam taga yemme commerce na kat place si showman ikatin pel na katsum da work. Osak na sharing na. Wala. Osak na. Well, betlas kusay pain kom showman kitin pel na tsumuche oni ni kesla da sumnel tikin treskal tukunom sukungan nan da kai kesla ke shiproy na drela sramsramkin paing clash na sin metlash as announcement si luga da akfwasrye na katsum na ke akate. Introduction, context, we blew ma fakoloy ke tustea. Wana kalamia luo Samuel ikos akos na ke singalit kos. Okay. Luo Samuel ikos akos na ke singalit kos. Kadat ka pe usi slide makat sukat ke tustea in si pe kalweni si fela lab ke kota singe. Hello. Unit singe we pe me witching. Adigin finko kada sum usia una. Hello. Lamalap. Fashionament na ke unsukungan tukununan kada sum no room. Okay. Betlas kusay kulo malap nga silbe kalweni like a share life cast lowos malikia pe ke si kamenan lam to ko commerce wikut ye oyiko kulo malap ke long mengot lot na sum wikut ke unsukungan Begin.
kewa, kewa paing kom siya luman. Kataw sut pela kun lumalab. akfwasrye siproy. What? Nagisiyakan, katagan ni Prege Pelsinge, kat pasta yetong, kat flatlash, kat multi fan na babat masin ko siya. Siya relak siya, singe, ay befela singe. Kilang silom na siya, kung sa pamawin Kulo si fan nandum, kay Jesus Christ. Hindi ka na fela, pasiselle. Wala si Mwe, fully God, fully man. Hindi ka in mulikatle. Kat kasreacng ki, mapanlang silom na siya kat papa. Katigan siya kaya. Ayaw na siya lepe lalang si silomingi. Panangrak, wen Kulo si fan nandum, sa paman mulikatle. Kat na papa, mastalik na to. Kat finnan ka kewa singi tat kewa fresh. Mendalik na to siya na siya ukla na siya. Kat Kulo malap na siyong kikom demonstrate laban lang si silomingi na siya. Kat helpless, kat wangan kalash, wanitalash, kung finwangan yorosh, kung finwangan ki makatash kaya. Panang ki matayang lash na ki kas matalom ki singi kat papa. Katala nang siya siyaksiyum. Takalan nga matalom ni Esam ta din siya. Wimet lash na kewa, makum second laban gani klain kan taka wikut, kamasyule lan taka wikut. Lela maingin mataka ki kalan nga matalom, machikum kukuin met lash. Wangan lalmet met kat kain kapsyan na lalmet met lom. Pananggat Kulo malap na siyum. Dakom ni sisis na lalmet met ka. Ito o yes. Makatnan ka. Push nga lalash. Ko iya pete fal makatrela. Kumsak na lang sikat. Kisipin faithfulness lom na siyes. Lang silom na siyes. Kat ngayon da kain siyak siyum ki kasalom. Inanak mo na si Philpe. Wikat na kimapay siwaslom. Kilusen mo las kum kasikat ki isus las na fin felsinge. Ka fin ni ka na anin siyan nekyes kum. Na nakakatle. Na nagisarap si somlam siya pa na wikut. Panang pray las sa suwak na yung in siyak siyum. Takalan ng talamin patati fesh. Kimakat ng tayang na kaya. May tlas na kewa mataka in wikut. Kat ng shepe kumin. Ako neni. En makatashwin na fin en fell on the phone na kikaslom. Ingahin awi na naklasha. Kat ma palakin manas lani ko kayoklan mano. Kat faksi fin siyak siyungun nak na sakfon yakatle. Kisha matahil ki wen Kulo si fon na natum. Kakla fin siyak siyung. Layla siya ingin da ka utyak na in manos. Ingan root out. Inflammation ka, anasio, infection ka, may ash, cancerous shells, mga anin manos. Gastom fact, lela na si katla siya ko siya. Malele ka nutyak, si pukya, inner core ka mo matsi. Panagat nga siya gisam dahil kiwan na tum. Inkay naknas na sila. En na kaywa, ma, tiyongay na, ikumri katle, katfaskin, akfon yi katle. Katsakak talikuyas talik natas matlash uminanak nas pototo noro. Kulo malap ki kasalom makatakilin pa kitalik natas kil Michelle kafinit chochoy kang asifena. Maingak kay akyok ki akfototo yung lalfing las nasyum. Katla lalfing mo pakandan ba mo ituyas mas pa testimony la. Lelalo sin wowoyak pe. Wikut widalik natas in kain kasreacng kom. Kat pray ket met wiyas na kewa mamta. Pekipel singi kipen yokshala. Kimod siya ukla na singi. Idalis last breath lalo sinakalim na siya. Na kat masak na mul kum si chancellor. Panang lela katin kain ingan kin lakatisilin sa siya. Nafaka masyarosh. Lela katin usina yatom. Siya kikasalo.
Jake na sin met wias natas katalik natas mom da ben kel puski pelsingi. Anak mana stolak in genik lalos. Was in cash na room. Wala fungi kin la met saplom. Elo son. Rosho nekushushyak. Eni los archway. Sial seinin kosalos dal. Miracles ngi kano ye ko ko sakriklom. At nasheshim. Finike met saplom galas kaya kum sid betafula mola kiyas ngal mikos. Inche beak ko na kewa. Tapakalan yok mesyak lash yung dang lash na kikaslum kikasingi yashika. Rek makinkat. So paikat len fakik mabasiwas pailom. Istana na klash matifali nash kimaingi. Main kaslum gumakkalim yati kan flok ni yung pusya. At kaksagin kumkat papa. Lalal fungi la kume wikat kikasingi. Karangan kat wikat kifakik lasha. Ken wen na tum Jesus Christ anak manas. Kaya mangan matalum na fresh kewa. If fresh slash, if ake clash ke oye mat tang na kikasto. Lumalap tam lipan, bela pange. Aksagin kat king akan wikom, wimet wias nge. Malila tikin wias pa yu utyak penge, tikin makil kewo. Bela ngay flogun na yung dam lipan. Na fa, kat fa, me, fas na met kang andil, finash malayo, ka fa kilaminchum. Lumalap. Lumalap tigin ke proyesya Thailand na wana makam ya pangen tigin makil langan ke wana sim tigin makil shawluman lagadeng shepe matlas na ke wama takape wikat ke pelchingen wana tigin makil gesika san nakke gat ke wa oslong proyesya gat kaksakin gat ke kachi betaka akulan long gas wulan alal lagadeng nunangan nan gadin wikat kai shikas katle kadeng alle ito kalim ke yokligi na gayo wakadin moulgun. Pasal kasi broy siya kalim siya ke tiksinatas pe ma recovering ina Michelle. We be metlat mam tape ke actual lalos ke met shauklena lalos mam somla ke pel foto. Finne ka te waka kinen siya ngeta kasin ko lowos en we be broy lowos. We broy ke makowos ke misengi. God bless you and your family. With that saying, kat sramsramkin broy, kat ispe, kasing ko lo sa ispe, may schedule na ke, broy, weekend broy ke 24-25, mata ke, tisang balin nung ulya, fala shafla ke, January lang ni Megos. Tukaral Bastalato, Central Texas Church, Larger. Naro, kataligiye, shap Tuesday, kataligiye kasi, siya Mwe Read ngan kadi nako napen lang ke weekend broy sing matlas na kay wine fashionly akoo pe now broy sing wana tigin tres kala kalam nga this is just a daily grind as part of the DNA ke mit Christina kat broy bel tolu na gel me gos ke len si in kapasna un ka tin siak kasha lalin te som diki kat inakes makin gat wen pange Belching online got ilyak na mit Christian si malme kos kumara pel na kayo Kung kaksya ka na, you worship him. Kung broy na siya. Kung di kaya finsak, lominel. Kung sang pela lalfing loman na inel, na kung alle siyangin siya, kung revere him, kung wana kung alle akfwasrye, akmatalye, in mo loman. Panga o yan may Christian. Panga mo may nagadin, or on a daily basis, in pel na kayo wake, fashislash. Nakateka pas na kaya si ma finsak si ma Jesus el sivena fakatin elosia kasha plashin kashaw, where he is sitting at the right hand of God the Father. Kat true kaksakin got ke broy, kat true kaksakin get schedule mal to kasyun kasin ko lowos agad kalam yi sivengan ke next week telegas fin mo mold. Arke belchine wana nga kalam yi pinga te usi me slide maga sramsramkin get to stay. Me akalam yi sive ke kaisye kotongan ta kota si katash kya pangan winter December January February
Siya tokosana siya tokosan nituk mabat pas fellap singan. Kuma long si singa ke December, January, February siya tokosa natuk mabat. Unit chemit ke koto singa pangan Jesus met usui lal David. Nawana kada kalimia lesin ni me kort no phone na parela unit chemit ngan nakatas ke lesin na clue. Pangan si fena ke lesin na clue. Wulelah Lun God. Wulelah Lun God. Mwe Read bangan lu Samuel eat course akut nge singal eat course attack siya bangan for singalon course akalimia FR talik na tumin full na kewa ang FR tatok shailom inan mapatpat FR wang in shafle yan toko shailom nituk FR wang in shafle yan toko shailom nituk na Esam si fella lap na ke koto si nge pa me siya toko shailom nituk mapatpat na unit tolungan no phone na daga tangal si fella lap singan taragatas ke unit chemet Jesus met usui lal David. Jesus met usui lal David. Ting treskal e pange sramsramkin kesla slide main sang si pakes makinyikat makatash ke wikut ko koto na phone singa. Na flogon not bello kon sramsram pain met laja na fashna mit na ke militi na yiko finko. Tigin wan kom mute Lumalap nga tinalong lang ang mute. Lumalap kimakalimian. Ngan si feedback na pain ko wisya uloman kakseacng kat ke ko malesot na siyang gumin ko tako na ki makat matayang na kayo. Ngan wi kuminakilin met wish mautsak nga. Nga kakseacng kat yok ke Tuesday nga paten wito ko nga utsak da tawag ya ka tayo ke sipe. Sipe singan ba nga nurela kakseak lo kining nga ke makat papail kashikat ke. Talikum tayo sinadas mamatang lap nadas en sinadas ngilikekla. Fuloko na yurosh ki kon Tuesday. Thanksgiving Day la siya pa ilmaasya ka na sumde diagnosia ki de losera test mga ni pa pangan ma kata me kafufukin ki Thanksgiving Day siya alena me usiba na siya singan si influto na yurin God. Nara bakanten mo ang masyala Thanksgiving Day loman. Then am syala Thanksgiving Day la ka. Mayen Thanksgiving Day ka chikalin na kayo ba? Ikaw na kayo ba? Katuwa ni mo kay ikaw na kayo ba? Thanksgiving Day nga siya chance tan mo iten tuwa ni siya sram. Nara nga make sure la dalik natas nga ating nistan niya kat kain Thanksgiving Day you're always na kayo ba? When God, it's a new day. Let us rejoice. Naki bel makat kanda kayo nga. Napayan na nga ki decision chi ma discernment makadel si na siya ka din usela na ki lomonosi ka usela na kaya nga. En fact na paela arte bufen lain kadel kiefin fail lain kashikat ki mang. Nara il talte sel pelsi belaklu kat bang should bet tesak tolu. Kundi sak tolu ay nag do kalim lela masipa akulukin chef ngal na excruciating si. Nara ngal no pe nara they connect na tumor si. Padel len na dako adel di siya yen si fel. Masam sa mo yen ne forshibe pang ne mantik tignistan ya dan ne forshibe as talikakos na talos. En si mga kita ka kaya pa ngawi to animate kamit pa sam na si kang talik sinadik mas kadalik sintik lastas kamamang Amda tena loang liksin loang na kela
Masing udah na si kan neksin loang ki pelsi masikyak may ta sramsram na siya kanin mga kan neksin loang na ke. May masaman na siya nge eldal kain tune rock bottom. Forskala na po ay ale nakahanla siya helplessness siya. Nga fakin na ke shron mo tien o yung ay sikmed na sa fasikin mo. Okay. Eldal fak mo na siya na yok. O yung singa pa sikyak na sikipel si mga masek ya. Ngawrek mo karangan aging and disability financing na aspe mga kinga masek nga palakin la. Bakam tanga overlook mga kinga kasha mo ita. Nara ka no yung taka na sikan kain diela kat papel should be kas matakil should be akfwasrye yiyak noron. Long story short, kat reshuffle schedule la siya infall na kinaccommodate in nalantik sinadas nge. Nakipa na may matayang alkanin o yang The naki-outpouring support mataka yurin matmal wirik mga afak na paila. We're in hall with kadala na loot na pa kay cash ma. Mait kiyorek malala nga kawaklal nga. Ne piya nga talik mat mawiyorek maki kofa nga CC kafin ne Triple J Florence Madanbang siyak talin ka na kamdata rol pang makacheck na monitor yung mga lila PFL fall data. Ang kaksyakin ka at ke mga nga fact nga nanda ka na hining nga fact na talik sinash nga taga ka chulpe wala ke sila en sasya. Lain sila na tao sinye. Esa kaya kaya siya tol ngulal ko scale da fush nga la el pran na sin ka at siyak den tafula mo lala ka yes nga limekos. Mok ilan siya tafula mo lala. Kadil tafula ka yes nga limekos. Mahinga taga na siya kaya sa matalal fungi. Inge da na kastan kattegan folok na yol pushe. Nadal padalika lusina shish. Kat caretaker kedalik nadala. Nara kinga sumalurun siya ula must Willie Nora. Wala Minister Casey Sibe. Wala Minister Paul. Mac Sikra. Siya mga ale sramsramkin yokon na sin siya pa. Mat asumog mali mo tinga nakalento ka kung shukil ya kung makil ya kafak I love you fak na siya it's priceless kuminal na akelem ye fak siya fak lang silom na sin matwiyo man talikuyo man nga may bangi en si mga kita ko in sramsramkin na ki preciousness of life si makade sinasishne at amalipan nga Kulo kun panangaramangan ni Ash Alin chengan inchi Paing da wikom inkain sramsramkin malutut na yoksi mataka na yamatash nga inkain leksina kalamilal fungilas na sinkata la because of his faithfulness, because of his love. Mabelang a flock in the room klamalap ki ngakain me akalemi mashiru ka mitigat fast na mit kakata yelasha klamalap. Tingin kung Kulo na malap ke testimonya na wo taga ke ma Michelle Lashkengan Kulo malap ke Molin lalal fungi ma kumshe pengan li Catholic sinatas ngan yo na ke ma kumshe na palakin yelo somna asya na ansik la kum mas na pa kum kaun yang penam tailin hospital ora kuno kon lom na masi kum taga akes makinye inakye lalal fungi la ko pa finga takle mas shay line devil jenge 진짜 칭에만 시스템을 달달풍 알랭 알 이니나 umne yelu somla we osasko long ya niti na sik ale karang nya na pa na ke iplan may mongo iplan ashos ko iplan liang temple chenge Masang long yo osasko men nga ke kalan sapina kat nga ke alle focus na ke in fact yokli nangan molkun ngon man kadim gilelen mta ke mapailan kat na ke ko academy mangan chipe akfwasrye ke masilan mashel ngan to ko nan
blessings ngan mata siske mata lie ma akalamia ke molom witalik na tumungan ke pelching amit ko sai avan bay ngada van ajil digin treskal ye lime goron gosma somla ken ta sramsram na sikke on so go 5 12 5 5 12 4 1 21 1 ela kalamia mga na feedback kalamia kais kata me ki passage ke pa polo minga fanam tawak takon na California tamil shirlel taka orope monia kin kalan supply faithfulness lal ngaliek tawala tigin trace kalin ta ka kata ye on so na ship fashion ngaka in fact na shil yelme goron gorsom na tigin gumme ngalle ke kon taka diti met las ko saeng amne pange Kahs In Kol te accident bagatash keng alle long sigel uta mausingan lia my experience keng sanyaki ngan esmat na ke folok lan lemo ngan esmat na ke main chewo ma le shi usin na shi finkat tu yang na fast to kol lalfung mga yok supe kos lang kishin pro isilala alle nga porong na pro isilala pro ke metlas na ke wakusai pang makunesha evingat lie from sukugel sol David nga ke amo si Samuel sinalon kors kuno kon sige mantea Samuel el som proikel sol etola sol itekla tari tokasha lala il silpen na som ala tangi oya masole lashke kadilien siel Samuel nage tafung nelal Samuel og mga yok shipen nage molin lal fung silashne kat mata shaye mata broike mitlash masige yok shipe mit marshat namta ke tafung leshinge ko sikosok silan fela singe shali panel experience kin ya mona lelis mata ke sikosok ukwe akwaklan fela ingen asangala keshipen takoten yoklan gadel singan ni langkalang yok arawan mga kif orangin ang tu nakalan sa pika dakes makinye mitlash ko sai ke folok lan lemo lefoloko na ina kadina ako la si fan na pa for young East Jesus lalfungi son tolu fosingalon kos na siya wala na ngantaka Mtali fashion yes nga lula man na misinga wala tigin treskal tamnal shirle tigin mekil inakaya ke mo lalfung logo na pastolo tol spema proy sife ke leng nga na ko lapen na ke proy mga yok sibe ka din takain ni kalain sa akay si arela pe Proyli siya nga na siya tigin treskal nga rela may talik nga ito siya namta ke sikosoklan fela siya ko siya nga rela lis nga proy ko may nga ito lakas may proy ko parang matulan siya nga siya proy siya is it's a part of the DNA as a Christian kadi na rin proy pero na kayo asu gaksa kin gat ke wala na mataka rol tigin treskal nga inakay kat akaya na Paing pel na kayo mo eliti ang karing show ko dan ke gaen tignatiga kenar Thanksgiving chel fa nga pang katarap fung pat la may tawret maflok tanga kadain na nagadin Thanksgiving na chingkat ang atang tao singa lu taga treaty pa kat proy ang atang tao singa lu midnight it's a man ngay tala one ay lakalam yung kaslan gati kan folok pusye
katina kadin Thanksgiving kita tik natas nga kas mol singen pel na kayo yok tikin na kayo kadin mol kun yematalos yok na kayo fella hindi kalam singen kulo malap tikin treskal sramsramkin nakaye siye na wi ko min untai karal akilin metlas nga tikin makil kulo malap Erwin Sikra ikaw kulo pe kemol las kayo kulo malap tikin bolin chat Tarlena kasreacng God kemol wowo kasreacng na lowos Wulelah Lun kulo malap na nelespet kayo kulo malap nelespet na siwas na kayo siya na wikut so naliya comment siya you are most welcome to do so ina kayo kay siya Tigin Steve ngan share pa bangon niya ke lenigar somla kalim ye my last girl ilinga na recover pa rang afat na siya ne pa oye siya matigin stress kalil from na siya kaya yo somla pa umas kengan kumanan daga fact na siya metlas ko siya ngayon akaya kay siya lalfun las kumne ka talle tak le mas machine ngas pa ke takin long me Osas ko tigin stress kalil long yang ngalle apply na ke mo lagangan karingen ito lang a temple silang God ara kulo malap tigin kadata ko kumsom na ke introduction context we iplu makumak kay akfwasrye evin ko kumsi pa mute Bagay pangakilanak nga. Anwi ko minakilan met wish matakangan. Nga sumnaki lesson me introduction na context na nga flow no mabalance yung kumin. Kaya chike surmise usi masilu kung kan fakki kasi kuno kon nga nito lang naki malutuchin ki Sanri nga in mo finek ko. Kadati fala met kamasen. Kung fin lang siya kung kan fast na met ke Efin kumakula, level no mo siya nga tala makalabel na kayo na vinekay na ngayon kat fast na met, ay umasyan. Nagangata ka kima, ipto ka, kulamalap. Kaya kulamalap tikin. Kaya, namnas wikut, pel na toto siya kadin, siya na usiya ma, tamal siya lilakda ya Monday, Tuesday, magat akalamya kaya Wednesday, Thursday na, matigin tres kalil me or ke Friday 7 nakadata ka sang leisinim tolu ma kat fakat ke Tuesday to unna masin nakada sumna ja ka yalal tigin kat ka ke wana ka dakal me introduction che we context la na som iplu mal fakoloya ke Tuesday mitigat fakne me daga chibas shu kasreacng gat ke artlan me na wana mnas we got like share life gas lowos Silpe akademie unit chinge Jesus me usual David. Na week na fon chinge pa Wulelah Lun God. God's promise. Masih ke mantian akademie litina wo utaka sil tamil sila ke Samuel sapta singalan kor. Fossin age singal tolu. Lem God elie inche. Lemkad elie inche. Kasmergan fa ma the Lord looks on the art. The Lord looks on the art. Nagadito shamram skungan gel me wana akademia piang siya da Samuel el tolla pel na yok siya shil sol. Now all of a sudden katil ta kanarol siya shil sol ke foshimetan. Lemkad el fat na shil Samuel kuma ashur gel sol nenge. Nanikin yak nenge singen lucia ke siya ta katil ta ka foreign na siya. Kom ashur gel sol nenge. Ngai siya latar liki tokoshay lalan. Inge iskata oil in olive Esam na Bethlehem. Ngayon mo si pang chesi mayan nga sila la siya sin wen natin nganin aulal sol in tokoshay. Na I think at li sramsramkin kat na sila Samuel nga na pangay sila lalan talit na tingkat nga. I think at somli saptal kors foslime kors akalamiyat la
Met ngan chvena somnel Samuel lang kat in na si tokashalas. Katin wen na maton fel shayeng. Nakat el topokol Samuel men Samuel tukun na met Israel ngan som siak si tokashalan Samuel el som proy. Inchi ashur ke ngas na upeshing. Nakat el topokol Samuel met ko mashur. Ke kompa elostol la. Nga pa elo sinakan la. Nga pa elo sinakan la. Nara fan am kepalan mariching it na kat lawret magun silelalan metlal nga sivena liye na ke siakuslal sol in follow ng tokasha shelos tang nishiya. El dal keshi tokasha lalos finfelo. O kat el na samte tokasha lal wi talik natal nge kem tawe ki afar. Rali prem makwaki. Apa tokasha lumdel. Nagatli siakustingan nagatel takaliye somsilal Samuel na Bethlehem ngan mange the accident in akwa kitari mange kat kalam ke me Mwe Read nge hakalam ke she Samuel singal tolu fo singela kus tainge kuma fa tie tok shai pat ke shben kum tie akos lem god ele fa shuk sie met ma shun in siel arota len lem fin met lal tabange katil tatar katash ke sapta singalon course sapta singal tolu akalam man after God's own art pasipuk elitatari el sapal naral chesi elitala shitlik naral chesingan epa toksha I think at liye tikit kosngan tago kamari chika mantian akalemye elos fal mtakel eliep tago naral apinatep shama tikit kosna fon na pasilla Samuel lange tel dal tasokta foson koshit kosakalemela Samuel takang kal pangan mai chingan el pa toksha katil flokin ke fos on koshit kosh kelo shunen che Samuel ngetang diel eliep shin wen natal chesi el chifan non kain chiel pai la mai chingi she tu yematan lem kat pa mai chi katil fulela pa to plal kat nasin yok shpe alem katil fak na shel Samuel nikom loeng na shin na ke flatel kalamal ngati e shel mayen oye shilela logo ti wen oyen shilela lan meta elos lie logo ang alie insien meta na pan shife shilaske mantiangen God lie lem ka lie insie God me looks on the heart Elie oye sin I think at lie from lan talik na din God ngan na dal silella Samuel katil sang Samuel tokosai el tafong el siakusten na lorek makin mangan in folokin his original plan from the very beginning kada sum nage makadridi ke wikimeta root saptaakos poas chesi nam tawet na impelsya Temugulal solingan by determined fashlan akwaklan God na akwa gitar tokashalan God ean natuk mapat that's a done deal Derek malasha pa ikalla o yang wangin shish Bishenjek si magaden siyak di pa nila len siyak silsivena pa siya tokashay lom di pa malan fella kakatla le premasi ke shekap pangifin saklala len tokashay molan kay shimit na kayo na siya falla na when which was initiation na sin God King David e papenata ka na si Komo even pay kat was insiya pay na sin God kada falila len tokashay initiation when pangi tokashay sin it's not on the outside main siya sa pakadiliya bang connection sing men kat ngon si bang nganal kapas noros metlalal funyo men ka Jesus ta ngon man God
Yokshipe ka din kalim gela ka tikain taga sifena mot ko lie on the outside in determine or malangata. Kadiran fung yang non or malangata ke ngon lal plain ngon lash. Nganash kadin kalim ke or malangat kadin nuke akwa lal. When bangat to ko sa chin ito mapat. Naro may lutu siyan taga kalim bila. Samuel is besiak chesi. Pangan no fan du mo in mo tliksim of force me ta lashi ni me. Kat kalim ke la siang David. El taga da me. El siya mo force fugo go aska. Ya tun matal sharum room. Lem ka del fat na Samuel. Paing mo siya tuyak ya moswella. Bukul nga mata ini me. Carrying sheep. Na or masingan pain na mo. Posisyalim me. Wanain pasangaya ke may tinorek. May tasangaro. Nigin na lapangan pel si makatil tafo. Talik mukul na. Force. Moniak. Incarning sheep. Ta eklel leta ka. Pasupaya me akmasaya klelingan. Anointed. Maluto siya na kalimila. Ingidin pera na ngon lan lem God. Tako. Keko na fel David. Pang mas magatashkeng. Pang connection siya las na ke. Efin kat ke we is. Toko siya na pat-patching. Na tuk mapat-patching. Mas nga sim la yan. Napakantag metigi siya li susla. Tayo ka na si kom. Kadi na plan na si. Na ke. Mold magatashke. Dispensation of grace siya katashkeng. Rin kapasyang na ke. Why na siya li lakkalam na siya. Nicotima siya. Unless one is born again. Spiritual birth siya pa apply, and then apply na siya with get dispensation siya kat fa become part of the kingdom of God. Toko siya siya. Namin ito yung katil ito, ilam nation. Ito na rela tayo akwak la lenta kame, mole la. Nakadesum nage, akftoto ye, nagetustian, malitusian taga lu Samuel megor, fosin nage siya ul. Akalim ye me then she slides into it. Akalimila David el yatol ngul el toko sai finan chuta ye ikostafan al som toko sai finan Israel no fon ke yatol ngul dolu yang on no fon moswek lel dar dar background no yok general in kalim ke mit preaching the committee saptali megor alle yok internal me Amen in masal so apsia may call siya lan talik na del sol nga akalimyak da amen na ni shafla ye mat nagawa insya sila yung taga na Hebron moswala siya sila la David nawan nga akalimya di may ngan pa sila katil na sila latar na akwa gitari me inkanikin mold so kung la taga David lawi part of it napatikin na taga akatay la saptay kors nga nakalamila through David toko siya siya found netuk mapatpat to yok siya ka ng galam gala David el taga get to station reach get to scan el taga Esam secure in Jerusalem el lo siya me chepusay ngan may pang chepusay ngan again Jerusalem sukyan we I think that tinam siya nga nake masim leke pa pala pangan city Zion pangan city like David pangan en si mamut kaya etaya sramsramkin yak ya pa pala lame Jesus si vena le tagar ruli toko shai ya lucian ya tau sin siya
mange takain akoo akwa kita to kasreacng kadin na galing kapas na to kasreacng pa ta kana ke malutu chiket tostan ngan katuyak line akwa line God ilm talang inkasraw Israel to naketustian kading galam gala kadel magal David wa na malakalim ke Wulelah Lun God Abraham mafar Elisland ngan wana len establish sibana rare ko masyala pangalan jama Solomon le masyala me temple kat kalam ke history silan Solomon ngan David lalli ke rela temple singan Solomon patorela ke na akoklan God pen ada kan ke Wednesday andana tokoshalan God wangin shaflaiye tokoshalan God wangin shaflaiye luksie fos long kos na ke ton lal kos in summary na pe na ke Wednesday anjingan Mary associate fos long kos na ke long lead kos akalamia elosum ta ke reaching an akoo intoweni ta ke shikyaklan takalan lupuven Gabriel na Mary hakalamia Paing sina sil Mary la lepitete yak sangpe fos nga yak sila Mary wana len lute fosyak wana me matan sapta singan akademikel sekaraya el fosyak pe la lupuven chen son fa mo ntan kela ne pitete yak pakat kalam kel son takadin di or malan God ke me supernatural power la akademia Elizabeth ntan kel sekaraya el Baron el kufnan rektalik el matotar aga kalam kel ataka el oswella son na ngena lupuven chen son CD Nazareth in akal misil fortune jengan umepita yak el fosya el nga fortune nga pita yak faga Gabriel famo kengon madal lan God era kumpita yak nakadesi pa nakapar siya na ke ako makatilol kel David shaloyan wanalen foreshadow ila akwa silan tokosreacng ene na takain kasraw me ene na nain takain kasraw me katli na ke malutu chike Wednesday ngan tana bangon lan gadel taka rela Mary pitata yak in ushe Wednesday ngan Jesus Christ siya taka lugela lakalim me ke masim chilan ngan nan taka to seek and to save the lost pange oye shima katil na kietari keshipen kuluk makat age like Genesis saptatolu fall of man kel Adam and Eve God subject na ge me sinful nature silan lart na ge wang na metigi ben al omniscient elita tari elita na mga sikya kel rela petarin kenikin mon sukuma aki tokosreacng netuk mapat pedeta kel Jesus Christ takapasya mga kuminan kalam kengin na pa ngon singan papenainan ak molyak nga na si mamise ke karden na fiden nga masing yokshupe pangan oye si ma eninain sikyak na siya singin kadin become a member ke tokosreacng pa church mising pa body of Christ singa dash ke church singa kat baptized like ngan God at kapasya kat munun Christ mising pangi fin saksilan God na ngina wana akalamia ke Rome sapta singal siya na ke singal dolungan mga si kadil ta rela na sintalik natalingan el being sidetracking in desi pa na faloko in faloko na los mina ke mapaye singa pa 7 years of tribulation singa pa outline niya tari ko usli bel tamal sila rak video foto dungan liki at tamal tigin tres ka liki outline na yok si ke wiki meta we tol masum la ke revelation kadin ang kalam ke mga men tisam babang kata flok le tausin luo net Jerusalem
akfwasrye masih magat reading isusalan lem Jesus Christ. O masih mga nagadin focus pa. Ngatifag mo, isusla mo, that's part of the gospel. Me, crucifixion, death, birth, resurrection lan Jesus Christ, pa akfon nila gospel news wowo singe. Ta masih mga nagadin kalam kala. Masih nge flock singe ka utak lan church singe, it's imminent. Go and seek yak anytime. Nara pabolyak lan Jesus Christ ngan ke tokosai singe pa being watchful. Katin alla akoo la lieten. Katin matakil la makwak Wulelah God. If ingat matana ka akwak lash kat weapon natin God nge el dal long sis tokosai singe. Dal sifena sukin as tokosai la dal sifena. Ligi na tokosai sima usel talama ligi me enichya. Usel dal for ke yang ngaul. Ngako mas ke masing. Katina ka nesma. Isusta ka ngan God. Sang lan tokosai God. El pa tokosai initiation. Na finte na pa siyam luto ko. Kuno kon sika tostan nga nakalimye. God el lang oil siyak masala. But life nga kewa. Mangan man God ilyak na ro. Ke dispensation of grace ka dashkin God had promised He will never leave us nor forsake us. Pangikasin mo yun. Pangikasin nakayin. Dahil nga sum na kasyam saptalu. Katliye mtaway ke. Efo matang fella ka shu inkanikin alain. Efo ka may arananak lusongten lowos. Pang yeah. Lan fella sin. Elos tuyak line akwaklan God. Namya kadilero. Palara sramsramkin kewa akos na kewan korsngan. Laim katin matang kersaw isyan akfwasrye pa manas lowos. Na akes makinyalos ke malatlal. El fact fin sayon on matalsik ngaki atari tokoshalok. Wangin met kain line akwaklan God. Na nasikom met maset namtake sikosok. If in God del de aske molom omsenge. Kom line God, either or. Kom tik asking can ikluyen. You in or you're not. That's just the bottom line. That's the bottom line. Now, kanina nakulan na ke utak yak lan church singe. If in got the severe consequences of the 7 years of tribulation singe. El chakuluk na la rule. Inge na katliye makuluk na yok shik fin fella singe the masi from niya ketenil sapta ya. Fos nong lagos na ke long lead ko sa kelim ye ko singe. Alle yok shibe kadin kelim ke. Na if in got fully lame God lan tokosai insier mo large. But alle shuk masashin kasaw. Kada focus na kasaw. Kada alle liet and being watchful when a virgin limegos. Basta dodol the fact ke siadulok me sentexa. Limegos agulal limegos tien. Katars ke reaching in. God il matay shan met matisilal laingin. Wana siyam sa kuwa kalamiyak niya. The yokshibe na gawa kating kalamya tokosalan God akpo gitari sayon. Pafos on ko siya kalamya. Wan mikan flokon na. Katsum na ke Fredian me tokosalal David anim misla mapadpat ay siya yefwas na ke ikors. Tigin tres ka lalaki te yawo me marichingan ke tuste to ngan kalam kela akwa gitari yait fuko kada metlagal chisya jali susla wen chinga nakalami yaktar parang afaki piang sila or malal sol ke oil siakos lalingan te para kadil ikalla plan lalingan mo nakwa gitari plan kat may tapay na focus na kela ay siya alpalya tayo klik siya ni susla daga usi misla siya okay somriti me fosi gash ni nakay gat ke me
sabta ya fosin agi ko sakal mi ke ngamo foson ko fale asia ya foson ko bai pange tai shuste sie talik na share ita ko na share sie wen el falem fer el fa pang met pa wola na kat kole na papa ma pat fishek lan mishle Koffalet lalefa jokjugoilu wan shafle toch sai lalfa on in mishle belna kewa el fa lemin aulol toch sai David pangak watching or all David Jesus letago kat sramsramkin me filintilik natal Abraham kem wiki made akwak nga akwa gitare kat kalim ke kadivin taga may oyen med shina kinin owl kada wana click natin got nga Saul mata backfire or a kadil to makin satay la dal in fact la sovereign plan la lakwa gitare wan mechanical la kekat mo nga ka tali shuka din flok masakya akwak lan God evin kat tena may asho by the go shikyak ke siakos lash nake ways means of salvation shimak wagi through his son Jesus Christ. Nakshafie Rome saptashe foshenage it ko shakalamiang kamaritan when natal David, the son of David. Rome saptashe foshenage course. I'm not going to read it. Me foshigashinge. Paing wo shinge kadilta wulelah ke in kaslan mit palalal in pelelo somla wena ke shimla in mas sumashla matal paing wo nakat sumni ke Genesis story for single maker kachit bali she scoring single maker hakal mila makos elemenagos parela gospel singe crucifixion death burial resurrection Molyak singe nakadali na panashim neke foshigashinge Paing singe make wen nata lemlas Jesus Christ kel molin made elishusla siesin fulintalik natal David kel molin laman God akalamia ke kolalap la el wen natin God ke akmolya el ligimisha pangan masingan akfonye la or masima ka plan lan God Wulelah Lun God ke Jesus il molyak ngan ke Jesus il molyak ke lenak tolu usina si kom kanin kalam gela makulu ko itakle amisha itakle sin and death by resurrection of Jesus Christ akfwasrye na si kom sinful nature la shilash nge kat len na kay wakat kapas na ke kat mata ke soflan shedanta elesh la masingen kel molya kel katang la makuluklan fel katang la misha naro ke kat kapas na ke to ko shasing kat kalim kel it is for eternity past to eternity future to ko shailan God kingdom of God akwa kitari masing mga ko minanashkya pa katin for na ke gospel singe small mapatpat singe by putting our faith in Jesus Christ. Na kowos siya matayin in Rome, kowos wipe wala yun metinge mayin kadil pangon kowos ta kowos in metlan Jesus Christ. Ke mainge masim na siwos na kay wain in Rome, kadil lang si kowos el pangon kowos ta kowos in metlal. Lelakat papatamasya lem Jesus Christ in esot lang galang misna na siwos. Pang fin shaksing and I think that li may or malad boiling it and when in end of his role at the time was Rome. But the lina ke gospel that Jerusalem Judea Samaria to the ends of the world. Pang gospel sing pang fin shakshilan God. Fingat li na pakat patatyang na ke. Katin fakalik
Paing mo singe. Tamit na kawain in Rome. Beyond Rome. Intaka. Nakelankalan yokchilan gatin. Nakadinin na mit na kay walas ko siya in 20 fast na mit. Why na kasi pro sila tikin tres kalpian siya. No phone on the same picture. Akay kat mit lal fumi. Pro ay mit matsak nam taki siko. Pangan summary photo ke lain ke asya. Kata ka ni ral tikin tres kal. Tamit tinga sang na sila. Nga siya pa usi lai sinem tolua. Nga el fast na mit. So, kal bangan lasin MC Meta, summarize siya akoo lal David at Wulelah Lun God. Akate ye siya lana na ke pala ke orma kunyen kya siya lom. So, mas ta siya pro na ke akoo sten lasin God. If in ke pelma lem lal siya likina lem lan mo ito. So, mas ta siya pro na ke akoo sten lasin God. E finne che pelma lem lal siye likina lem lan maeto. Pangan na sinem tolu at tikin treskal kumkulang malap kaya metago. Inuwa na pelna ko wakataya usina shish introduction me context we ipluwangan. Namitlas ko siya pangan kulang malap kaya aslan mat nagawa na kipelching wana akal miya piya ikiya kamenan lakumasya aslo madla yokshupe pelching at asumnal tikin treskal kulang malap. Mr. Lipan, klomalap, kaksikin kat ke summarization na wo maumsiya inchud pe akes makandikat ke mama ka akfwasrye ke Tuesday anakim fakon kastan kat te kan folok no yorod busye nara ke kumsuka kulesin aims nge mema ngay siyak maluti singa na ke kumsramramkin na ke kadin me fakikas photo do ka summarize ye finjak silal David nge ke silal nge na ngasiyak siwos mawikat ngen la me intent silal ngen me finjak silal ngen namasita ko an pa fakato plan kat na ke na ke kumsramramkin na ke may objective siyak lungan me kya me definition la kum ke kasinge ausa me kat caption na ke na Kulo malap ki kum akate mga malungan ka tindawa ke na kasi facing effect mo siya to ko siya on ma bat si pesha tamalipan nil to ko akate ye kuno kon ke manda ni ke sette ke fashion las ni ke facing yo na personally ke o ye mga oran kasha ye men si mo Kahs In Kol ke ye ba pass it on forward la Mexico or magan kasha kum in me kasha besya si mama ka lang siya ke lila fall na siya given la DNA lasha oya lasha dana siya direkta masima rekman na sikma mga ugugunge pa ngafin som lotoy la ka kalngaya kimaluto chiki Sanri nga siya pa December algos siya to ko try on my bat na fakya relevant silang kuno kon chiki mantangan na ke to ko try sing na ke oya si ma soul si ma tamalipan el fakta tamal siya lalakatay ke na ke som silal siya Samuel inkain som muswala siya talik main me to ko siya la sol ngan me relevant si na ke siya to ko siya on mapatpat singan ka fin na ke akataya silal mal ko ke sramsramkin na ke sette ngan ke Paul sramsramkin na ke ilana siya met kalansap ko met kosel finne Roman citizen siya dahil masel nga dang di na kihan pa el de fork na Roman citizen siya el kapun keskin na kela el met me kosilan God kan men met kosilan ba met kalansap siya me very submissive na ke me master lalan na sa fall na sin metrum pa karangan fela kipel si ma
polel daga mda sim na sin matrom ngana simat kage summarization la dam libanan mataga na sika pa na ke objective siak luongan mga communiskengen met definition sige lom singan na may relevance na kimalutu chinge ke introduction si mataga nge anan shamsham kunyak na ke iwa ka iwinak tak mange ka temporary dwellings nge kikat na fak magat masayla lomo anain me katal yoking an si lash and si ma sew si protection da kana si inkan matala en si wo ikani no yang kewa nakinga shanam kin ke lom ka homes ka mobile home ka meman masama mulutu chinge ora la introduction chinge pa finne lom si raknaligia ki under temporary dwellings and inaktak and since ka pa efo kowos mas lom si misingian koshak na finne molela lom si wosan koshak na eninan moli property tax ke so na safla kowos finne moli property tax ke an kumde kan subject na ke me losing the home too nara pangay katam si pe mara me en si mga kumashwim singe fella singe te pangay me en si mga pangon mo home naki nanaklal David nakimaluto si mga ashkenge eli nakela el kapsra kat finsom nakelo Samuel siya wan kimaluto da lo Samuel saptait ko fosya nakaluan da na tokosha David mata okakin lomsin tokosha pakat na fak mo palace nge alem kad el karangun yak karangun nalangliki matukalok laal na kewa na fasakluan fakla na tokosha el fak na sil Nathan met palace nge inge ngamatayin silom masala ke succeeder yak na wala pangan matagal Lebanon et tap lan uleng lan tap in uleng lan lem kad onin lom nuk si na anay nash sa file si lalla ngamta ken na wuwusi at tap singe lan lem kad nge inanin lom nuk si na pangen si matakka na ki utayla si lal siya David nge na naksilal malutala nge pataka na siya na ki me mtakiles in context sa fale in fact na naklala na pa tako ki fosyak stolu singan mo netin na lang me kum de fast na namit ki makum nan kan nakatesom na ken shamsham kun la factual netin ngan la et fais singan ilet fais si ko katli et fais si nakikat shamsham kun al David sinsiyak singa ke siyak sumo ba siya toko siya si mitlakailan na si matoko siya si mitlakailan karangan and United Kingdom dahil singan United Israel pa malutut nga tuksam ke Israel Judah North South napangan si mga ke usi ka din kaya si markeran kaya na ke timeline singan la na solel me toko siya karangan United Kingdom nga na wika kin fact sila dam lilipan na ke el karangan wengan siya solngan sige liye difference ke sholelalan na ke sholelal David sima taka mdawa kara kolala ka ye tausin che BC kung hindi ke lo Samuel saptal me ko son ko sa nakataye in law ke na ke sholelal Davidan tukun sholelalan tukun civil war da kongen pa fakla orle na pat meun chen maston met meun kasreacng sholal sol met kasreacng David in belsinge kolal David yok ke kolan met Lionel Shikshigeni. Lu Samuel me ko shingen. Posal ko shinge shinga lu. El shamsham kun ke. Gosh mit kwashe mit chebus. Yok na ana David. Nan ka mo falin enwoklelos. Na pal fakle finash. Elosin utjak. Kilafin kofan. Unela mit kuna mit ulingen. Paing espesira bang faksimo.
met kuna metultia kainutjak nan momsin kato. Tukun David rukia podcast el matawe pangunenwe city sil David. El masaya si city rauno la ense matawe ken si ma kuno yak len katale be also kuwa. Nangausi kadin dia na ke pel si ma city singe takalain aklen yak David na ke kapayak lalfinen Israel. Toko pakadeta na ke katanglalal na ke saptal me kos fasingalit kos kilongol siya kataya be katanglalal na sinmat Filistia. Panakel ko lait ma. Ke masi matakang David el siyak sin lemkat kang akain wi may unimat Filistia. Kumakatang la na siyuk. David el som na yurin kadin siyak sil kal ngayak sin kat met digil shoke kan la may unsingan. Kadel fakaw. Mwe Nunak nga fashion katang la na siyum. Siyang esish rakay no yesing Siyang esish matayang inistes sila. Da kung tes na ke tribe, ka tes na ke meorik masi, ka tes penan ke lututa. Esom siyak singat na ke me len kain usot. Kalim kumin kain katang la ka me orelain pa ye tesluman. Katang la sila David kun mo nge napatako saptaon ko san fasingalon ko sramsramkin na ke tap-taplan ka tamal flokan man na Jerusalem. City sila. Pelsi nga kel flokan ma simuluti makkalamiyak ngayon pa. Pelsi nga payak sindaliksin na sinto ko sa simita. Pangafakla. Toko sa simita sol. Sa sol na sinmita. Hasta likmutayan sinaral siya. Itala siya inandlikmutayan siya. Alitmutayan siya ngayon. Elngat lagi winto alialak David. David el ten un rosro. Pangalapaningan ke victorious lal ke may unchi. Katangla Filistia. Inakflat kilem kat. Kita kala ka nga kaksakin kat kima katangla. Busina siya ulasang kimaslas ka mamakat palakin kitik nata siya. Kipelsi ma David alara on rosro. Dance lal ngayon kaksakin. Kapena ki akkalem yining yinga. Na inintayin si Natal David nga nito pa Michael. Ilaro na tuwas na NCL. Alaus ka kinlabantan kel David. Adel na on the same page. Siya nga. Siya kikalan sa plan gata. Makatena. Katsiyan yan siya katena on the same page. Kirik malan gata. Efka fale wula. Nali ilos yung tap-tap siya. Elikiyelom nuk siya David. Ilda akoo lang na ke. Na David elorek kasi mo kasi in akin siya na sinlemkat. Pangayan siya ma nakiurala sila yung David elakulen yak both as a political leader as a spiritual leader. Na toko siya sila yung matawag. Pa kingdom siya toko siya siya masamanyak niya. Ke Pelsima me el tokoshange paakalimiki luosamo limiko shingal chivak na tokosha irom lan entire il sapala un metorek ma na yorol David il sang succeeder we met masya e met tafal yod in masya silom sin tokosha o inge David elakilin na lemkadel akiyaki akilye ilan tokosha lan Israel elakilan na ko yesingan Erota tokosray lalin kapkapak kisben Israel metlal. Sinsiyak singet akala kakat kanurek magan tokosray. Tokosra pa king, tokosra pa king kingdom. Kas singen ma tekna na kipayapal. Hindi ka na sisla. Aw, kas tokosray lanan Israel. Kung binigas na papanduman ki Revelation sapta singalit course na mridi fa singaul. Ang afine ikastabe papandikan na kengan kain me we compare na kemasingan katin sramsrampe lipe na nakimapay pala fact na si Shkea. Nang fact mo Revelation evin sapta singalit coach katsum na ke na kung finriti sap fasingaulaan spesial parang fact masing fact mo limekos sielos misyatari
Silo si lemingi, sil son nataka, nakeletaka, ele lemi keketin pelna. Eskatale chipa chamram genge. Lime kosta kamisha tari, toko shailan en Egypt, toko shailan en Syria, toko shailan en Babylon, toko shailan en Middle Persia, et toko shailan en Rome. Sienge, en merke pa karangan fela, sie efatako. Napamit nga siya na sramsramkin, palpalye, men wangin matita na pa pel si malim na tako. Tayo nakalami la, mas nakalami nga, nagkikasya nga toko siya. Fakta na toko siya, fakt na sila Nathan mit pala, inge ngamdayin sila masala, kisak cedar. Et taptabin mo lang lan lem kat onin lom nuk siya. David el denayin siya malala kela. Siyak na wala matakay lebanan nga sak cedar nga. Insang masay silom nen masake at taptablom kada nan kilom nuk siya. El dena falkin. Naren tawagin sramsramkin na kiplan sila ngin na sil Nathan pa lang Nathan fakta Nathan el tabu. Aram manak kay wa makumnan ka an mayan lem kadel wikom. Tasak ta in fong siya lem kadel fak na sil Nathan. Kalman pa. Apparently siya Nathan el dena shaksin kadel ingen na faking ma aram makumnan kan. Na lasum ma man lem kadel wikom. En sine taka makuminchit banan ka. When sapta lime ko singen, sapta it ko singen taka kimurichi magadashkenge. Na akademi pe kisi chronicle sapta singalit ko fostolun ke singal lime ko. Parallel account nga ki oyen top silal siya, Nathan na sil David nga. David el fak mo, aram makumnan, nakiwa makumnan ko an, mayan lem kadel wikom. David el sifena ita siya sifena ki ilta skelen fulokon matap-tap silan kat ngan na Jerusalem. City si sil mga kalemia. Masimasikyakan ba? Pesi matal mukwila kaya irelik masimaisang uwan ngan matsimakalya tap-tap siya na imitamin siya. Na mayata singan sikyak men David el tetuwi winanga kulakat praila win na sinkat. Dila pa pangalan siya sap ka din muklala katiya. Kikatara ay nga nilas ki Sanri na siya umamdano ngayeng. Tangyak nga naul church. Nanan ngat siya pa, tagat wina pray si mga rekipela ni tawiya. Memek lukiran siya na pray le, kimasasi si katantang nageng. Tuwani si makat maski pray laski tawiya. Kuchuda nan ka faksilak ng David el kiusi tap-tapal din na siyaksin God. Panang pel na kayo matayang na kimuna siya, istes si kamema, mesanakin ka din sumna yurin ka din siya pa siyak kikashalal. Narahanan ilet fay si balal Nathan na silingan. Na sil David ngayon, nananayin toko aspe mo yata masikyak kya. Introduction siya nga, nag-context siya nga tako in academy na siya. Kadinda ka kadindi na ke history lanen me makadito sa mamata ki tufukla ng dalik na din kat nga ki masayak timbal siya kat fin so mut kalita na Lucian pel siya taka ni ki pel si mam sayak timbal siya nga yang fu yang ul siya pangan na panlang silan kadin karang dalik nga aspek ibuk matan na maluto siya nga taka ki Lo Samuel sa tait kos na fasakos na kiyata kan kay ipsimetan na fasya na ke singalon kos pa ipsita ko ma eta kan akataya ke malutut chinga kat long kat lutut kemet ta in depthness ke na ke kadin da kan chut per ke long na ke la me kat lutoy la kemet ma sap kat man kan la ka katusum katsum na ke kadin dive into it pa sipin ta kala sa kadin chut sramsramkin Simalo laki gastan ka ata pa. Di makatnan ka pa yoksipeo. Mama pa pala akalim niya na siya. Nakataski masimalu pena pa kat metfake ka. Metfake ka ininanale kalngaya kunayak mange. Inkain
därför na sin metlasha men kastan kat te coin som foloko pusse na bange kata mama katin na katin isin sewo mataka ke kastan kata men ekola ke kata pelnge mai te kyang petsesi katin liena kumeli leon ko ang anak kororia ke na kumeang ngali tai petsesi ngang te long me du ching makatin na gan ba efo ka kade should be usip malutisingan men met kolan Israel United Kingdom ba tulok yak ne ikoringe ese karingen en film singia ngamen merki efo kamo laloso ese karingen church misingia fo karulan met kolas ke church misingia efo ka o yakum inarainash pe matalal fungi uyar ingen kashas na run lem Jesus Christ yoksben malututinge statue nga finja kosin wikut pelching nga elang si aklen matche wiyakin kan ko kasta ke introduction na ke context sa man kan translation na ke ipselu makadeta ko sramsramkin klamalap amliban Diginin wana perna ke mahalle shulkakshikin kat ke akdaina wo yok ke communicatoringan alalang sila kumenap na sil mueto peligash kosh palit no itnol palit kosh pakumrala na kyang fu yang au chingan kulo malap asna me alle kulo malap mushi ngan di pakten yok man god na shish na kayo kulo malap pangit to ko sai singe sisista ke lang she ke pakuten ngan wi ko makalen tamnul chibuyash nge Kelly Sikra kulo ke maliti na bobo kasreacng Weatherford Texas akay kung tamlel kulo ke aslaman kada sum tigin nan fashnamet tigin ke kumse glomalap ke kumakalamida damil kelil taga wikatan wimet we are shayangan makatakilengan kulo ke ko support mi fakngan tamlipan le akalamina she was katfinsum na ke meto alang si som na ke papalante ka in di meto singalal ko na katsum na ke faslungol siye singa and pinek in tako bange na Peter el taka na yun siya sa fact matluti si matlalal fungi uyak fin na naurek makuluk na si pele cash nga nanak manas na silke ye pelit kosh et siya el tapu ke fact mo ye pelit kosh itngol pelit kosh mas labang na pa katfindi na ke timeline singan damlipan na ke taka si ichap mi ane ke masala temple singan saan ke yang fu yang out pang na first met ke ipsimit kan kada history lesson si ma sramsramkin ke lo samolit coach ako na ke yang kat kan traman na phone na da kat me fakaloi kas katai me usina siya na yan si be mata ke first si mga read yang pang kum nanak na sin mo pelit coach pelit nga ole lem mata ke pala pang dash pe fact ke chonal ko jange Lemel nanak manas na sin matain ko rosi ma met ferisio sin na yum dal na lang convinsom ni met civil barek makuluk. Nara kainin fos ngi ke kat orana gat sum na ke pafeki me enin mongonge kadis na makatlang si kanga kadabela sum ke pa balakat is na fos ma eta validate justify feeling lasha. Na Esam na makuluk disobedience pa Wulelah Lun God kingdom mga sramsramkin nga na katsom na ke ipsimit nga first akos na ke iya ke lo sambolit kos Esam kun metla unsung madam lipan yak Paing buklime kos met kan bukin masap ni kos nakadek focus ke bukin history singa lunge ke lo Samuel elta ke bukin history singa lunge na siksen siya ka pa bukin history singa lo ke Bible Old Testament and bukin history ke New Testament. Pingkum kakumkaran sangkit chatan. Mga inta ka na siya kadindan ka men pangafaka. Leon sa kong me kororiak kim pitsengan na ngali tayo pitsengan. O sanam sige tembala pangan. Nakat finsum ta na ash na makat overlook ten aligi kainin oyeng.
Naki te Wulelah Lun God. Naki masa in mata ke si temple ke nunak sila David ma. Tukun fastolu siya kasreacng. Tarak ta infung siya lem ka del fak na sil Nathan. Na inge na katliyak la lem ka del sramsram na sil Nathan. Al del sramsram na sil David. Amaluto naman na sil David. Nagel to ko siya Solomon. Direct communication na to ko siya Lun God na sil to ko siya Solomon. Solomon siya kilal mit Lun God. Ngayon cool fu kaya mit nge. Sa falle lalmit lako. Power la faksilak pienga. Ngatte kasin ko isa ki masing sramsramkin na kela. Kikat Kulo, egen met kol si. Finwangan principle Lun God. Kipukon ngulon ko skipabal nada siya nga si ish. Mekat sang kol met maanin lulin karangan yaklasya. Kahs Lun God. Pasang masayak nation si Merking eh. Ke founders ke tu yaga elos parai faksi ki parai me padam tak mukui ke constitution an America pasi serang asam kun ke price in la mana yok si pesi katte or me roro las na sin kata mo spare tires si bakat katsum na prai na silki pel katin na elo. It's a way of life tamli ba nila kalami bienga nakade sam sil David na mitpalan ni David, Elena left forthcoming. Inalan sumniral David fact o yan nagikadil fact na sila. Akayel, na silpasang nagitafong la si kinak sila ki fosyak tolungan na. May langan na sila David. May oran na mamnan ka. Nanaytan el tapuk. Oran man nakawa kumnan ka. Mayan lem kadel wiko. Milita fa kya. Katabela katanga. Kumit Christian siya. Ngana na income. Fact ke pa bala mo. Ini nanti siya klapoy ng Lun God or ashirin metlalal fungisi. Na para polil fakange. Efin ash na kumkain liye kasreacng. Ash kasreacng langsi. Fin kumkufla Esam na fon na masap singaul may takyang sin Moses ke yotluwa ko masap unfo singal dolu fakyang dako. Nare lange. Kikelatian me kos fasungulo fakulan ngan palangsi engan misle arain wo aru pasisel mong fushesh si fena lemfe wangin masaplan maingi na ana kinga fakman na ki anen pafesi pa kastan gata katara katabel kiange si fena lemfom naranan rela pensive letsi katsanga mutan fakman na shish the Kalman in the context of godly loving, unconditional love, malaki wan ngesek na kewa yesingan. Kat the fact mas vena lemfena, kat si vena sum no ke meeting lan church ke, si vena mtara pakpaki magatlang siya. Ene na line ke Kahs Lun God. Para siya siya na sramsram siya. Mga mo masing wuli masingan. Masing rela akoo in Kahs Lun God ange. Malaka misle, malaka takle wokak. Nara si so kasing taga fak mo ewungan kain matakang prit masyak liginang antain silom mamta akakain. Skinan ka nga sramsramkin masing ke Sanri school ngi. Kya perlan si mukulin sum na ke Mwe Nunak ka sum kya fufune flokota na inlom siyan. Ntayin sim tatokok ke wangan mislele katalika nangan. Malan katal te oraru. Nara ke faksilal Nathan na sil David Ilpe na pa sa payak na inda sramsram na sil David toko tokil ta relatavong na sikel patsiba na ke makluk si makat na ke waita ke aske luo Samuel sapta singal luo. Nathan il pepa me akong siya lala Solomon akong kundi ke siya toko siya sapta si Pastor Ngulakos. Fale fact na sil David, mat kalensap, lok lang, nga fact, tiya kumpa mat si, masay si temple na si, ngayon matali. Pangayan si ma, kat papel fact na sil, siya, Nathan na sumtafel na sil David
inge na kita ko akfwasrye akalemila. God's corrective begins akfwasrye fale fact na sil David but kalens upload. Natikal me pa il som fact na sil kispen disobedience al David Masima el som na kaya presumption chinge pa God servant el chigain cash el men makadito ke kat silash nga katapela kat ki masi na el chigilen kusre kat telgi kat in som na ki masi nga men elita mama ashmito kat nikun na el cash el si pange na siya pesa yan pa ala kale makalemi akyo te pangan prior dilan ka ta David ten kain me orela me enin matasilan ka te pangan ka del sap ko na sil David ten rela fine pangan nakumit lali fo ka tinawrik na kimtawa kiya kipelal siya Moses ma lom nuk siya pa sang nenak mukukima me sikyak ki te fukla siya som nag-exodus long luo long kwas kumindi o yasingen Nara ki pelsi masolomanil akmushala elorek makin kasreacng ilange eki pelsi ngata usiemut lakligyan itchap nemusenge ngatian na shulela si city inan Israel na fonin masay la si temple yen mweta nalu na si kwe ngasulikum le David in lempin metlak katsima ngakum ito makatal lan patriarch katal Ephraim katal Isaac katal Jacob kat babel pangud babay Ephraim ke Genesis singal lu Genesis siya ke singal siya sramsramkin ke mole in sefolet mas makuluke made a pride fututla siya ta for tolu lupufen lan God wala Lucifer patatle ash lupufen tolu Lucifer ba siya pakarangan worship na wupa siya malay pakarangan yung choir mga sefolet lalara futlail na Gabriel pa pamilipan nila akademi matako akademi na kay Jesus nila John Baptist ka vine win na din God Jesus Christ na Michael pa warrior si Maya fatako siyam gunyak peke revelation narata ka kay fosyak ko ng fact line for fascist lak na kay wayurin med Israel wangin na bel nga ta siyak sin met kol singa sulela ifo kay lostia masayla si temple marikisaksidar na si parang afakla God never require a permanent structure for his dwelling in Israel. Nanunak siya malal David kisben na elmata in loms saksider si el bangon mo FK finurela si loma sin God men taplan katan ki me tensi. Masima katin ito ki sramsramkin pa pangan kiya silal David el ki masayla si loma natakaksin siyak singa na si king akom we can met kol ki church la sramsing ya lemnister si church itawi si pangamit masupo yurek malangata fakka otela la ki masayen malangata kafinne ki stewardship na gerek maganyan malangata katsiyak sil ki praili kesa na si shmangi ko mataka kadinta self glory ma nga malakpan na siya kat para mga in fact ma all glory be to God kadinsang nakewa accolades manakewa in kaksaka in akalemila mayurin ka temakirela wala ka kat futotole nara falokin yak me sramsramkin David ke fasal ko siya ke lu Samuel saptait kosh akademi na sil David elang kade lang ais kumde ngatal gigo wi kum matcheberche el mochwal la David el mata yeskal me kosh yeskalit kosh mochwo yak la Dariel wala kita kang naskin jivela kakakla kaden si wosel al sumata as a shepherd nda in me Leon per nga tagal sang na paul sin walalos men katel welal o solel mata kungok ngogin pelas lala Wangan na mitlongol. Wangan na usin kalan sa plala.
Belsi si kana glory lan kata wangen daliki kata. Akat ship lena mo ejile katle. Kate ungai. Kate nan luang ako inge malan kaslan kat fakke. Lame nga kumke malan kata elvin wangen yoros. Apa nakikuno kon si mataka ki sette kung finne ke romal gor fastol ngol si fin katel de wikut. Ka fin katel wikut second line kat elvin de wikut. Kate ungai na pa Nara image silang shepherd leadership singe takoy na kes magandikat la sa David. Kadel ta falla fin paleon perngel sang na peren lala sang uniye. Elten na rekmagan military power ko mama solel ko kun sam ke solel lang rekmagan katlasintik ne sang armor lala na sil. Insang wanal ko light David lang sa kluk kumome. Ano kan rekmagan yan mangan. Fortune antik ne bang ito rekmagan yan. Pangay ka tao ye makatinan nga tang liyo. Nara me, kaya sa pala prophet Samuel and some neural chasey, napakadita sramsramkin mo, tako kisi kuno kon ngala, len kain onoy nila. Tako siya singan, napangasam mga sol, ke oralalan tewo, nama, wangin lausin ko lalan. Napapel si mo dakle chasey, len kain som, si sakluk, sol and some neural chasey. Nakikatuti ke Victoria, si meto sapta si fascinike long limekos kat finde line so guata no inel opet chesi David aske. Mayen shepherd chenge el ke line so go ma Jesus Christ eta ke. Nara o yesi na ma David el liang sipe na ngina David eta karngen en Israel. El pa shepherd an Israel kung fin lang si akyokke Mwe Read sing aske Ezekiel tol ngula kot foslong doluan. Na tukun kum ritian shepherd an Israel singa na kum compare na kila me fakke chon singal fosin na ke singalai kors. Esam ke katuti malutu singan ke amo wiktol mas somla shepherd cheda sip na dalan sipsako etta potential shepherd lalan. Convinsom na ke stadium mange fin lost la fin wangan posen meta taliksin tum kaslale en matausin nga naswe komeka na kalendalik tuman fin kom totunaro kometa apen na kat papel ita aun si fish na ki kat papel karngen dalignin dalig Israel nga taka ichap meni ki pel singa nakat kalem ki makalem ke si Samuel singalit kors nga kat fin som na ke fastok ngan ale akata ya yok nga karngen yaklan kat kil sang katang na sil David in katang la met me lokaloklan nge taka na sikum kisin siyak singe me aşkı naklak koma ma kum kan diye ma use inalash confidence etana pay sila kum lakadel wikat gashikat ngakan shamsham cake si fena la timawu pangaranga sarla ligi ka kaila ligi masila ka katpabel makin yan ke wola nalal apena na ke ashpemet kisin siya ka me mayatong para dalik singa tas kapas la fakki mas mo may nakalim ye Wulelah Lun God. Nara lela kadin sang me honor glory accolades na kayo na singkat timaki mawunga rela mo da mga usin na siya kadin nakfoto di ikat na sindaim kat na naksabi life simit nga ta wikom yan na kayo akong fale na we nga ta katang lamit lokaloklom na kayo ay matom David Israel pasam nam gunya kat nga fara kumin Paing na Mwe Kol falette na fin felo nga ta Wulelah na sin met lok met Israel akalo si weta lo sin kain mata ke enselo si fena at yesifil akulukiyak Mwe kuluk fat yesifil akoo kelo sana met ke pelan met nan ko siya nga tapakia tayo sin kol metlak met Israel. Na faxing kalmea pa. To kon Joshua lusyak talignin kat nge na kefeli no leanga. Wangin met Joshua da fala.
para que medo long lalkos, fasing lalkos ke longol, fact mo, som vaka kasan God, peptay sila mo ito, or discipleship, lutoyang mo ito with tamaklut-lut. O sige batas ke Kahs In Kol ke discipleship. Kika tu diang ala, for kaya, mit malong la, kan kasha, insan kasha en kam to ye. Mwe faksi la ka in wipe, som na ke, kasi fos magat, kaya nga yakyo, rek maganda ke mga insang me orela alu sila ka, insang orela peluti sila na siya ulao. Na fakla, mana ke mga David el taka ke, ni ke pel singe, victorious ke, makatang la, malim ka del sang na sil. Na directa na ke oye si David el ke, in masay la si tempo al, na pa akalim na sila, matil pa met si may orela. Pa fakla, tasak talim ka del fak na sikla, postle met nga uniye, postle met meun nga, postle meun nga ro, na kisipin yok la siya nga akfwasrye la, kadel tiyale lang an masay si temple na sil. Nali, pangaspesi nga fak mo, David elala na ki masay la temple singe. Aspe down payment sila, pana yok si, el sefiadari na ke, tasak ta kadel fak na sil, mati kumpay masay temple singen. Tel pa akfwasrye. Nara, ke oye singan sikya ko, na pas Solomon el taka. Solomon el taka nakipit siya singe. The Saul el taka siya simit, first king of United Kingdom, by Israel Judah. David, the greatest king, el taka katangala kolay, raya mga flokon matap-taplan ka na Jerusalem. And the wisest king, Esam kinsum na yun ka din siya kilal met inarakolal as a king. Na fasingal siya nagsingalit course, vata ka in sramsramkin na ke pelal Solomon na ke Christ. Staklo. Ke papa lang el tena sang na sil David, mga atasak tate kalme pa el di kun siya ilala. Shek pa na chu David, line sa kulal nge, asa ko solo, finne kanaw siyakle en Jerusalem, masasala, sa ko solo siya na kwe, na solo sa ko ngayon, pa mataka hindi kiya toko siya si mayan nituk mapat-pat nge. Napayta ko ki fasingal siya nagsingalit ko siya. Pero nga tuwin siya nge, inflo ko nang nasilta malilipan, nakatfa kaliya ki malutut siya nge. Malilipan, pero nga flok na yung room. Tingin kong gulo malap ke akata yawo fashion na ke pel siya nge. Usod, tin pel ngan wiko makalin, met matakasam na ke titilo wo fashion na ke pel siya nge. Dagen kom de beste Evelyn dossier kulo ke vaak kalim lan wiko arspe kamen chili kengen met litiyo mata kalwani yok wana kom vaak tikinti de ganch vil fe krefikot akes makanyikot bella ekle kulo ke akfwasrye na shesh musenge kulo malap ni beste lang las nangen tamtal chiwiasngen Telita Aisha ke kewa kulo ke kasmol matal tamtal talbe amen kulo ke akata yawo met kol haru kulo malap tikin kal wana de la kalamingan ko tikin la kalamya wipe input lowosan fintraga papanga discipleship singa gadin wi kowos wi mat nagawa wi na Kahs In Kol fasho alla shu kakshigin ke akadana wo matikin el she fashion ke pajinga da flok nang nan khalia ke ip shafla singan tigin kumkulo mallap kada flok no room tigin kum shipe mute chishaklu Staklo ki pera betinga nale. Kwal, ipsito ko ko fasingal siya nagsingalit ko siya ngayon sramsramkin na ke Wulelah Solomon na ke me bel nakipellan Christ. Naro naritela kadin in ashesh Mwe Read singa nakataka nake akata yaftudo maske nakatkaliya. Kipellan metnanan ka me siya ta pakia tayo sin kol metlak met Israel nga wulela na siyumla nga karangin kumliki metlokalo klom na kewa.
oye pengafarain ostalik na dum. Ke kome mise e pagpagirin met matalom ngay rosi win na dumin toko siya. E nga faliang toko siya ilal inko. Ilpa matisya e masay si timbal na siyuk e nga fa rafutelali inle mabatbat. Nga fa papatamal el fa win na dig el finara katay na masafal nga e fa kail o na si papa siya kay talik natal. Talik nga e fa tiye tilukun ye kasalak na sil o na nga oro na sil sol siya nga sisalata kuminto ko siya e fa talik na tumin full na kewa e nga e fa rata toko siya ilom inon matatpat e fa wangan siya flayan toko siya ilom nito pangan si fela siya neden el fak na sil David mal na kuya ka de la kalim yun na sil nga sramramkin na kela sramsramkin lal Solomon gilpro na sila kadel me directly sramsram na sil na el sang na sil lal met desil pe sang na sil kashap na kita kalim ya First King, Saul, Second King, el karangan en Israel, yang United Kingdom, bese pamang United Kingdom, napa David el dako, karangan ke yang napa Solomon. Na dako Solomon, na bese la Solomon, pa masala tempola. Na naging akalimia, dako siya itse pa nakipelsin ka cham ke yang fu, yang ulchipang. Kisama niya kifasingal sising mo, kipelan met nanan ko ami, pa churches churches nganil del churches mam dage court kanji kent ko chukwila mange makacham ke warriors pangan paut nail nagel Samson Deborah Samson mangan na pangan pelsi mo akademia ke pepala mo takol Joshua darkest period of Israel pasikyak ngan ifo Moses el develop Joshua na Moses el ko flau jak ni fenuleng ana Joshua el ustalig nin gat ne utyak ni fenuleng ta wangen met Joshua el metafala wangen discipleship lal na para ta ko ki fosingal si singe na fak mo nga Wulelah na siumla nga karangan kumliki matakalok lum na kewa sikyak tayo na sil David oye pe nga faroy na stalik na tum na pa sikyak ke dalik na dal David ngan gateta ke dalik si matako met natal David patsipa kersi pe no ye kuluk masikya ka mihya talikse David el lalo ne mihya talikse na el resha la taga kek esmakle kasreacng gat tako talikse fakyang tako natal la pa Solomon patagata na the wisest king the most wealthiest sonna fasie fakatang la fin fel en lalmet metlakel ko kashap lakel da el for laligi pelang silan kat nara el pa may siya emasay tembal singa na sika e nga fara futelal inle mabatbat lem ka del ne de sang na sil David tarakata olela silal na sil Abraham Isaac Jacob ke fute ke oleyang si matako ke babay Abraham dago ke sapta singa luo fasha na ke sapta met ngena nakatwin nga dang li na ke o yesi penama el tamut kolen ke pangelen ki second latalik sinadal nga naisika na padu to kadetala pa Solomon ke Christ shakala Isaac tekan mulikat shakit Jesus Christ no shakala silan limkat na fakla nga pa papatamuel el fa win nativ el finarakate na masafal nga fa kaila na si papa si kay talik natal nga ke emphasize ke masinge nga fa kail ana si papa si kay talik natal pakanden metlan church misinge preach the gospel in a different vein kata sramsramkin na ke tundun lan metlan kalan sa plankat ke kumsum na ke military kumitatari la mes standard lan military kumsum de kalyak la kumutukot makumin fashke ke kumta kay dawi leo aspe protocol aspe standard malikia ki katin fashke nakatfinti fashke na efakyak minasish makadinara nakadesha nga longke nara kaslan kadakkalem ke luotomote sapta tolu fasingal mi wasngalon ko shan la takain koreki kat tikat takain
kashikat naki oyelan kat inchvil pe align kat flocken yakat na sin kat nakat fin siya nga mang katru check it Jesus pangay kupo easy mad na sramsramkin de malan met lal fungi pa kano yesingan metlan kata akfwasrye see something say something duti akfwasrye nene okukuna sin kasi fakla kumsum sramnam sil elvin nga lang kumsisi metan church anin wikom elvin nga amsang na sin church elvin siya nga long church kung falala na sil setan mas na fakoing angan na nagifasingan me karan fak matarak ta nga fat ti tulukun ya kasalak na sila na nga taro na sil sool siya nga sisla ta kumin toko siya pangakil milad sool el siyak namda in tron tulukyak David Efastalik na tum in full na kewa nga fara to toko siya ilom inan mapatpat nga kalimila soko solo mata ka kifdelal David nakada di ke Victoria ki meto sapta si fasina ke long lime ko shan pangen verification si mata ka ki me taksyo me lakshano ke Jesus Christ acha lukel takta si takade verify takan taksye il matawage ke kapo nakade verify na pangen me line lineage lan me Christ kyo malutu chinge sramsramkin na ke toko shai singe kingdom singe ane tuk mapatata katlila na ke iplan maita en Egypt masala en Assyria masala en Babylon Persia taga isla Rome taga katangla Persia na pamerking yan nakarangin en fell toko shai ngan kewa kadita na pa kat witness ke election si tafana tari katama sramsramkin yak tari pa siya sin met kol nge expedite child sacrifice si mataw rekipelal Ahab Jezebel siya sin met kol makol misinge pakadita misinge mo sisitalik singe naki-abortion mga ke pemamas misinge ke papala fak mo asmtayan si asmukulisi pangasiyan yan siya. Na ora kainin mga pataw-yak ke sramsrampe musingi. Manen merke pakarangan fella. Mama katapel sapkin elte option siya na sikom. Kat ka na sramsram lalmit mitlasya. May nange. Lensima enanan kayak nga kakoma. Kumetinin na lawyer. Na justification loman el fak kalem yale kalem ke pabaladari makuluk mawu el mawu na para aisya ke saptalam kan lime ko silang ngit lakate bangit-ngitlan mo ito nara ngit-ngitlan mo ito musing ke Facebook kat kin kliki kash maki makatara mo iten lang si makatla aro pang makat askya no apel masayak suko wangin met welal tal masay na kilala alfungi katita la mesikyak ke makati Lorella pelsima nga kumeo kyakat lagi kaslan ka ato in pakat tu feo na in kayen may tayo pange alasala binik sa kungan akatita la asikasyak si udaga katin kain alakarangin nara malas mo itlalaal fungin ka ng ifok mo karamasin. Ifok ko anangan mo kung matawag. Rela na kayo matifalin no rik. Malas ka din edify. Napain nga ensi makita ka kaya pa. May katunda befak masing Kat na kayo wamit kuluk. Come on. Tell me something I don't know. Kat fototole. Rom tolo. Fasongol tolo akalemi. Napame. Nakomesya ka din fototole. Pel na kayo Jesus il fak na sindan ko siya mo convinsom ni metchivil berek makuluk. Efo nga fak ko inge blessing silan kat ngin dita failan de somdigi kat men pasikyak na sil sol masala ki toko siya ilal
Siya kel David, Solomon ta Kahs In God, el sa pama win Kulo si fan na natal Jesus Christ, pangasalo sa kuwa. Siya inta ko, orekto ko siya isilal nga siya yan nituk matattat. Nara fakki mas lamo, kasyaw velo, emo wangin le, Kahs In God yan nituk matattat. Kat fulok na nagitson, ta na fakla kas ilik lemwit. Si makat kain kin mising pa, lutut pa pal, kat sinagan kat ligi, kat sinagan Jesus ligi makataske. Akulon singat ke malutut singa takay nakkalami na sisla. Mamakat pa pelulala ke, it's sure to happen. Esikyak. Nang akulon singat la, oy yang ita ka nasikngan kain, neupe, masikyak ni molin mo mataka na yuruk siya ula ka. Tasakta, ngay tala, God knows the details of these things. Elta metikita ka na yuruka. Akulon singat la, Kahs In God akaygat, kadin tuku, efin ni pelma, ing balal pakat ako, in kasyangkat, kaksikin kat. Tamalipan, siyot na siyong kumin kain, takter ediya, aksafiyak lamalap. Tiging Kulo ano malap ke lutiwowo. Fakla sramsram Kahs God el matake el faithful. El aru in fakla. Mana ko el fakla shikla. At tiging da extra outline ke fakya. Arsh malulay sunna shikya. Nagada liepe na ke sramsram lal ke kafa malala ke liftigas nongol tolu. Laki akwak lal ngayon forchetoi tokoshay si may tagak fonyak leke luk sapta si kameto sapta si ngan akalame kel Jesus Christ ngan. Kafa ako shikya ke me spring akalame ke feast of me Passover, feast of First fruit? leaven bread. Leaven bread. First fruit, feast of first fruit, na feast of Pentecost. Ako nga no phone na sikya ke spring, elak phone nila ke crucifixion dead per resurrection lala. Pangan gospel siyangan. Na yun agat sano ka fa tolu lala makalimya ka akfwasrye ke fall time laldalan. So spring, summer, fall. Matolu bagat sano. Akalimya mo feast of trumpet, day of atonement, na feast of tabernacle. Kaslal paye katsano uku krapa si pakatsano. Lainin nanan kasi pakatsano. Natikon nanan kasi nga kada sumaktak-tak. Asa ni naktak-tak luo sramsramkin yak ya Bible. Heaven and hell. Nakum sramsramkin inganik tapas-pas sugungan. Alesyon na pa nage along nage kalye sugungan nage mega de wina fel affärs. Nga siaksum ke sramsramin akelom na si lenyo ako. Len siya somla. Nga siak la digin me sramsramkin yak kosolu ka ma sramsramkin yak ke creation lan God. Om fakt lang nga insiya ke ngan ke toploma. Mo me topsiloma me maluo. Fowler of the air, fish of the sea. Namna siya akadila me kan men factiloma na ke ingenek taparpasukum akalamya pianya. Mani ko makaya na pa ke factiloma. Ate may kusangan long parang siya ka. Fowler of the air singa kumli nage ngaden da fak mo tailwind ka me masisaya na kumni ke ngata ko ange ama unjinge el iwela singe maupa da ange sumna ke ay pa na ke kum pindi da ke shaman nge del iwek nge sum na lang na kum vin kap sa malungan na ke me kum takalutut ke Kahs In God shike kumin meditate ke Kahs In God pray ke Kahs In God na nakinkanik shalap sa kungan pelsingan lan God ekol ka ta
Mana kewa mo ita pangon mo normal ma katita mo abnormal kome kuwa kensi ko tewi pakasing don't conform to the world transform bigay malan ka ata nabanganan si mga iski Genesis ki creation singa caption na spiritual realm singa lumalap Kulo man laptigin. Ngalengan na paike topsilom ke lenika somla. May ngaloin ta na akwak masim na ke kaslan ka na paike principle. There's something behind it may nakadin some price shoot ngan man ka din cash. Pause phone la siya ngayon. Nakadin mo niyak shoot. When nakelugel fakya malugel din na original disciples. El din na apostle. Also mali sjuklen ito. Soka ksin mo el kapas na siya na siya ball. Fakya mo el kapas na siya meto mak. Len ala katay na siya tiafalas siya masramsramkin niya kaya pa lang. Nangako mo na may Christian. Kat in lang din soka na paye la mekas ng kat fact. Mowulken fact na siya wala siya. Tigin tres ka fat na siya long time ago. Lipan kung pasta siya nom siya nangayin na napangin sokat na pa'y syug ngongan God pa teacher lasyo. El pa magtuti lasyo. Sramsram nga tagay nakaya ke liti na wo matagal siya litikin tres kaloye ka nga. Toko siya siya nga Genesis na ke Revelation. Nga ako minanan moniak ke kaslan God kat akwot na ke wala na shafla siya pa nga. Makayo makat palakin ke mul siya nga, teka in compare na ke wala na siya makat ako na gen. Nakadeta ka, finwo mul ka taka pa na ke tuste ka din taka liye me, pala siya siya papa. Ito ka ke Luke sapta siya, fason mo likot na ke alingaw. Kadeta ka siya wikot, katlen ikas kat akes makinyegat, lan lalap siya ito ka ke tisampalin nungun me kos nga kat kaksakin kat ke isus na lang lem mapalyayak tari sila siya ma taga akfwasrye nawana ka dakkalan mi pienya ka fai kors may takya na sinilin kat nga na kors som tari akfwasrye tari tolu bagat sanong huku krap pa siya lenin nanan ka siya na Feast of Tabernacle aktaktak ka fai naktaktak mga inanshish kading kalim kela el da kain mo legatla Paing means el deliberately to go to seek and to save the lost. Nakat na fun na foto le kadinin na lem Jesus Christ. Kulo malap ke arslan mat nagwa kulo malap siltigin ke dutut na wo mataga inakay kat kay shit. We're looking forward in wikut matlas ko say very soon in all ilang silan God. Pelching na flow nang nasil tigin treskal lanrala Kahs In Kol wikut pe kolgat kasi Brian Fashilit. Kulo malap ke arslan mat nagaywa kaksakin God. God bless you and your family. Tigin, kulo malap. lumalap tamlipan plan silan David pa in masayala si iwe kasi lomsin God na pa kat kalam ke militu chinge ba tel pa masaya ta shakta ka ta pela lom aska si Solomon in masayala me kanaw siyak lebe nara ta na si kum ka dinnan kala grand me scheme silan kat nga nake eternal residency pa elako na sin mat nagayo malalal fungela pangan na pa masaya na meantime pole lak kalemila nga kumba temple sing nga kum na uskat me ana si me kisya matal na yetan kat kan nagawa taka mga taga nakay kat kanina tala kadin ng lamala mga tari alayok mamata ko me weekly odari dalik mugul lapsin na grand sinadas ngayon el me sompe lasa sirek na trail na ba me casualan kat katang la masi mata ko na sindalik mdan matasin natas nga dan kia ka dignistan ya ka chamram la kat fin apel na sin kat
kika makasla kalimye inkan ma nakadaisye kalasha. Naradalik nadash nge wikut inge tang liye naki mamakatashke ala. Oh, nga mtali kong bagam da shamram ki yenengi nga kom da liti lo malu nga ka mo me kom liti na mak ki mang ni kun nala kom fak shefi na pa jaksin kat pray cash. Kom pray cash ki mang na ra panang metiki mang sikya ka sima ka chike ka din alena cash kat ke pa auto lukat me ang dalik mda pray sin kat na amda wandalik nga nagilutut laldala amda wa kaljimita ke itkosh kala kosh panganan wala pang amda korek malaga kya iya ngainan witalik ni praila metigila sum nagilutut lutut tudang na kewa nara mainche wo shi rama naupe pataga na shi shnge takatita la details na kewa ke mange assurin kat Shiktele brain sila ngayon galam kita masi mga nashke ba anak ke pole la kalam mi kno kon sige sette angan mamit cleanse up sila ngat nga slave si ngayon submit na kema natal patalik nge ilusyen na ke caretaking lasha na panangara nga long siya kalam mi na shish kadin ale esma la fo kya me mailo sorela ko makatensi sin ke kachamcham na silos okal dal akalam mi pan long silas na silos Mendalik nga finsom nagaluto ta kung porang le mga shooting siya. Kat pray siya kinbuangin mga sikyak. Takate tape. La fella siya nga ilalena upele mga upe matako. Nara cooperatively, collectively, nga siya pray lowosan. Kadin kain. Alena sukya siya kat. Inkan pray na siya. Men bangay poli langay. Kinga mo ul. Ngamtak pray kowos ni. And we kowos namtain siya sinsiye. Eki pelsing e fastigi fela singe ya. Ngay tatari lang asum na ye. Kasal pol pangan. Nilan malutut na si kumanil wak kisiye koren sa pasingal siye mo. Kadin eletawi Christ. Elela kadin siya kaksyaksing lasin tas tukun lim. Klo malap ki malutut wo. Pelang a flokun na sinoslasha in kan kaliya. Tabil dipat. Tingin kay ganwi kum akalin matakasam na nakepel siya ne suwe palik amen ke kas matal kat place kay kulo manlap tolbe amen tamtal tayana kulo manlap proy amen kulo kya kate ya wuwo mut kol aru kulo tolbe kachipa akalin kum kulo manlap te laishik ipesto kulo manlap tamnil keli nelespe kulo manlap tigin polin Erwin Sikra ekewo kulo pe mulas kulo manlap na tigin mekil Arslan met nakewo kulo manlap tigin be bange arada tay shampramin kalye lo kulo manlap ke shampramin akye kumsang kalye nange flonot kun kulgat kesi proy in akfwasrye finsak lal fun kadel wigat kadin dago nake tustel tigin ausut pelo Well, katagani pray. Kat kaksikin gum kat papatamarsin ka siya. Ikadakulan fasilik ki pelsing ya. Kat sulpen na tagayin. Fakaklaban kaksaklash na siyum. Shuy kin na kumkatlash. Lang silom tiyan na tuwi. Kat nga siya siyum ki fasilik lash kat papatamash. Takuminash ki mana kiwa kate akfwasrye. Dahil katin lutut ki oyema sikyak kel David. Ingan lutut kin. Laki lain la win na tumataka ke. Inda ka modi katle. La me katlang si ka Kevin Felsingi. Lela katin taka na yetom. Insya ki kashalom mit. Siyak la makat ke align ki kaslom. Nakmas kasha mit wiyas na kewa. Ki fasha di klasha.
la mas fagaashirolos, lalalos inesmakla, shamatalke winnatum, belchikatakain siakke, kainutjakin olla, inflammation ka infection ka nasiuswanen masin kat. It should be rejuvenate shells ke manushni. It should be akayakat. Kat ngishe ke kalan ngal medalom. Ina wipe metlash. Na kewa. Masak penamda. In beli nashurla. Kumna na akola. Oyelom mo. Elos na kewa ma fashtigi kat mam. Kat fak mamisya. Metlalal fungiyo bangun mamatulasi. Akayakat ke fashli klasha. Kat in fact ke Paing mosingi. Fin ne kat ma 4-4. So na kaprika di ke ma. Kat lupisi ke ma kuluklasha. Nakmana skashi kat katin kain. Tafaila leki. Kaista leki kat. May lash na ke anasima te falin taga nage temple singi. Nakmes ko shayla. Kulo malap nisim kat papa. Paya na payla. Wulelah Lun God chikan dafungle. Kat paray oingi. Tansi ulumin patadi fesh na kewa. Ke fashe di klasha. Amen. Malap.